Autori knjige Ravna Gora su ovo mesto karakterisali kao mitsko iz razloga što nikoga ne ostavlja ravnodušnim u zavisnosti od toga da li vole ili ne vole Ravnu Goru. Knjiga predstavlja suštinu odgovora na pitanje šta je to Ravna Gora. Plato suvobora za koji se prvi put čulo 1941. godine i to kao politički mit. Ova knjiga govori o tom prostoru, o samoj planini, o rekama, o livadama, o ljudima koji tu žive, o naseljima, govori o istoriji, ali istoriji koja je počela mnogo pre 1941. godine. Mi često zaboravljamo da je Ravna Gora zapravo prostor gde su Srbi napravili, izvojevali najveću pobedu u svojoj istoriji. To je Suvoborska ili Kolubarska bitka. Međutim, tek 1941. godine stvoren je novi mit koji je sve ostalo prekrio. Ova knjiga, koja je pre svega fotomonografija, prikazuje rečju i slikom šta je to zapravo Ravna Gora, šta je to Suvobor, šta je to prethodilo Ravnoj Gori, šta će to naslediti kada neki ljudi zaborave mit Ravne Gore. Monografija Ravna Gora predstavlja vodič kroz deo planine Suvobor slikom i rečima. Autor slike u ovoj knjizi je Saša Savović. To je jedna lepa, ne mogu da kažem netaknuta priroda, ali sticajem okolnosti, to je opšta pojava, sve manje ima stanovništva. Naprimjer, nekada je na Ravnoj Gori bilo 5 katuna, čobana, kolibara takozvanih. Nažalost, sada više nema gore nikoga. Postoje samo sećanja, postoje stare fotografije. Inače, mi smo imali obilje materijala i to je jedini bio problem, nismo mogli da izaberemo. Nije to nešto subjektivno, nego jednostavno šta bi bilo najbolje da se dočara lepota te planine i opšte tih sela. Slikano je sve u 4-godišnja doba. Monografija je izdata pre 2 godine i može se naći u svim knjižarama u Srbiji, a kada je u pitanju inostranstvo, velika čast je, kako kažu autori, što se monografija Ravna Gora nalazi i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, u Državnoj biblioteci u Moskvi, kao i u Birminghamu u Velikoj Britaniji.